ساعت با وقت پراگ رسو 15 و این برنامه تحلیل و خبری اخباری آزادی است. سلام عزیزان، در چند دقیقه دیگر اطراف موضوعهای زیرین صحبت خواهیم کرد. بهتر شده است یا بدتر؟ امبودسمن تاجیک از بهبود وضع حقوق انسان در تاجیکستان میگوید، اما دیگران نظری برعکس دارند. جایهای سانیتاری، جایهای خوردنی خوراک، مسجد، حتی همون مسجدی که من دیدم باور کنید در بیرون هم خیلی مسجد نیست. در تاجیکستان میخواهند با قانون نو فعالیت بلاگران را تنظیم کنند. پیشنویسیان بحث را به بار آورده است. چیکار میکنن بلاگران؟ یا از تاجیکستان میروند اگر همین فعالیتشان برای آنها مهم باشد که اونقدر بلاگر زیاد هم نداره. و سرگذشت مریم افغانستانی که طالبان آرزوهایش را در وطنش برباد دادند و ناچار زادگاهش را ترک کرد. در حالی که نگرانی سازمان‌های بین‌المللی و حامیان حقوق از زیر پا شدن حقوق انسان در تاجیکستان هرچی بیشتر صدا می‌دهد، امبودسمن تاجیک برعکس میگوید در سال 2023 وضع رعایت حقوق بشر بهتر شده است. این خلاصه بر پایه کدام دلیل‌ها بیان شده است و تا کجا واقعیت دارد در گزارش علیشیر ظریفی و براد یوسفی می‌بینیم. идораи омбудсмен ё ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон аз беҳтар шудани вазъи ҳуқуқи башар дар тоҷикистон хабар дод. умед бобозода ваколатдори ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон чунин иддаои худро дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш баён дошт. як мисол ёдӣ меорам, баъзе будубоши маҳкумшудагон дар муассисаи ислоҳӣ назар ба солҳои пешин мо ҳозир ворид мешавем, хеле пешравӣ аст. фақат як муассисаи ислоҳие ки 1335 буд, якун советский, мо навакак ворид шудем, боздид кардем ҳамроҳи нидоев. дар ҳақиқат ҷойҳои санитарӣ, ҷойҳои хурдани хӯрок, масҷид, ҳатто ҳамон масҷиде ки ман дидам, бовар кунед дар берун ҳам хеле масҷид нест. ваколатдори ҳуқуқи инсон афзуд чунин баҳодиҳӣ ба вазъи ҳуқуқи инсон дар асоси мониторинг, боздиду суҳбатҳо бо маҳбусон аз ҷумла 3 рӯзноманигори маҳкумшуда анҷом шудааст. абдумалик қодиров, таҳлилгари тоҷик мегӯяд, агар ваколатдор вазъи ҳуқуқи башар дар тоҷикистонро ба соли гузашта дар муқоиса гузошта бошад, шояд пешравӣ бошад. зеро ба гуфтаи ӯ соли 2022 ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон ба ҳадде поймол шуд ки дар 10 соли ахир собиқа надошт. он чӣ ки намояндагони ваколатдори ҳуқуқи инсон ба маҳбасҳо рафтанд ва аз ҳоли мардуми унҷа хабардор шуданд, бахусус бо он рӯзноманигорони ҳабс шуда суҳбатҳо карданд, вазъи онҳоро диданд ки вазъашон он қадар бад нест. ин ҳама як падидаи хуб аст, вале мебоист ки ин намояндаҳо бо онҳо дар бораи сабаби ҳабс шуданашон суҳбат мекарданд. ва тавсифи омбудсмени тоҷик аз вазъи ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон дар ҳоле садо медиҳад ки созмонҳои байналмилалӣ бо нигаронӣ мегӯянд вазъи ҳуқуқи башар дар кишвар беҳбуд наёфтааст. Особую обеспокоенность на сегодняшний день вызывает массовое закрытие НПО в Таджикистане. як мояи вижаи хоси мавриди нигаронӣ ин басташавии созмонҳои зиёди ҷамъиятӣ мебошад. аз рӯи маълумоти мо танҳо дар 6 моҳи соли ҷорӣ тахминан 240 созмон ва 15 адади онҳо бо қарори додгоҳ баста шуданд. тавре мо мефаҳмем аксари онҳо дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон кор мекарданд. ҳафтаи гузашта дар бораи ташаббуси қабули қонун дар бораи танзими фаъолияти блогерӣ хабар дода шуд. ин чиз боиси маҳдудтар шудани домани фаъолияти блогерон ва ҳам бештар шудани сензура дар кишвар хоҳад шуд. мушкили ҷиддии дигар хушунат алайҳи занон дар Тоҷикистон мебошад. Серьезной проблемой остается домашнее насилие в отношении женщин в Таджикистане. чандин созмони байналмилалӣ дар як соли ахир тоҷикистонро дар заминаи ҳуқуқи инсон танқид карданд ва талош доранд диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба ин масъала дар тоҷикистон ҷалб кунанд. дар миёни онҳо дидбони ҳуқуқи башар, гурӯҳи ҳуқуқи ақалиятҳо, авфи байналмилал, кумитаи норвежии ҳелсинки, гузоришгарони вижаи созмони милали муттаҳид, дидбони поксозии қавмӣ, хонаи озодӣ ва ғайра мебошанд. мақомоти тоҷик нигаронии чунин созмонҳоро дар мавриди поймол шудани ҳуқуқи инсон беасос медонад. гузориши ҳамкорони мо буд. зимнан ба мавзӯи блогерҳо ки ҳомии ҳуқуқ дар суҳбаташ зикр кард, дар давоми барнома бармегардем. аммо ҳоло дар бораи ба
5 سال زندان محکوم شدن یک مرد 70 ساله در شهر اسفره میگوییم که به افراطگرایی گناهکار دانسته شده است. پیوندانش میگویند او را به پسندیدن و یا لایک گذاشتن در صفحه و تماشای نوارهای مخالفان حکومت تاجیکستان ایبدار دانستند، ولی خودش این اتهام را رد کرده است. نمایندگان دادگاه شهر اسفره روز 17 آگوست در صحبت تلفنی خبر را تصدیق نمودند ولی جزئیات ندادند. همکارم فرزان محمدی در همین باره گزارش دارد. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، حکم آموزگار بازنشسته کمال‌الدین شرافов را 7 آگوست امسال برآورده روز دیگر به زندان شهر خوجند بردند. یک منبع آگاه از قضیه روز 17 آگوست به شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت که او به سبب مشکلی مالی وکیل نداشت و به همین دلیل به زینه‌های بالایی دادگاه نیز مراجعت نخواهد کرد. هنگام ارائه سخن آخرین در دادگاه از وضع سلامتیش شکایت کرده خواهان توابت شد. دادرس گفت که درخواست را از ماموران محبوس بکند. افزود همصحبت ما. ماموران امنیتی اسفره کمال‌الدین شرافov 70 ساله را در اول ماه می امسال و بعد یک بحث درباره خدمت حربی در جماعت سرخ دستگیر کردند. یکی از خویشاوندان کمال‌الدین شرافov آن وقت گفته بود که او را پس از آن بازداشت کردند که از مقامات خواست درست رفتار کنند وگرنه به رادیوی آزادی و اصلاح تیوی شکایت می‌نویسد. همصحبت ما برای پیش نیامدن مشکل خواست نامش را ننویسیم چون بعد از قضیه شرافov زیر ذره‌بین هستند. به قول مصاحب ما مقامات انتظامی اعمال کمال‌الدین شرافov را سنجیده گویا معلوم کردند که او چند نوار اصلاح تیوی را در شبکه‌های اجتماعی پسندیده چند را به دوستانش فرستاده است. سامانه اصلاح مدیرش محمد اقبال صدرالدین و صحیفه‌های وابسته به آن را که نزدیک به یک گروه مخالفان در اروپا است در تاجیکستان ممنوع اعلام کردند. بار اول نیست که ساکنان تاجیکستان را برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی میکنند. دادگاه ولایت ختلان اول همین سال 2 منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمان‌های ممنوع از آزادی محروم کرد. در گذشته بازداشت و مجازات ساکنان برای نشر معلومات تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تعقیب برای تنقید نامیده بودند. به گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی آزادی بیان را سرکوب و ناراضیان را زندانی می‌کند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان قانون فعالیت بلاگری آماده شده است که مقصدش تنظیم زمینه‌های حقوقی کاری شهروندان در شبکه‌های اجتماعی است. در طرح نو گفته می شود که سانسور دولتی کاری بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است، اما خود بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند آن را فیشنگ برای سرکوبی می‌دانند. آیا واقعا هم همین طور هست؟ اسکندر فیروز موضوع را ادامه می‌دهد. قانون پیشنهاد شده درباره فعالیت بلاگ‌نویسان در تاجیکستان بحث‌های شدید را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، در حالی که هدف این پیشنویس قانون تنظیم فعالیت بلاگران عنوان می شود، نگرانی‌های را در میان جامعه بلاگ‌نویسان ایجاد کرده است. منوچهر حمیدزاد مؤلف این طرح قانون می گوید که هدف از آن حفاظت از حقوق بلاگ‌نویسان و جلوگیری از سانسور و دخالت دولت در کار آنها است. او معتقد است که طرح پیشنهاد کرده‌اش هم به نفع بلاگ‌نویسان و هم به کل جامعه خواهد بود. اصلا مقصد اساسی از این تهیه، از این تشبس معین کردن مکانیزم‌های حقوقی تنظیم فعالیت بلاگری، معین نمودن حقوق و عهده‌داری‌های بلاگران و مقصد اساسی پیش از همه حفظ منفعت‌های خلق، دولت، جامعه و خود بلاگران.
дар муқобил блогнависони тоҷик ба ин ақида мухолиф ҳастанд. Рустам Гулов ки ҳам блогер ва ҳам коршиноси фанновариҳои навин аст, бо ибрози мулоҳизаҳои худ мегӯяд ки ин тарҳи қонун дорои маҳдудиятҳои зиёд аст ва ҳадафи аслии он саркӯби блогнависон мебошад. Тамоман ба мантиқ рост намебиёд. Гулов метарсад ки чунин қонунҳо мунҷар ба нопадид шудани ҳавзаи блогнависӣ мешавад. Шумо вақте ки як ҷараён, як раванди нав пайдо мешавад, барои Тоҷикистон нисбатан нав астанд геймблогерон ва шумо дар ҳамин нав қадамҳои аввал мондагиаш аллакай ба болои ва ягон чиз бор мекунед, чӣ кор мекунанд блогерон? Ё аз Тоҷикистон мераванд, ё ин ки умуман ҳамин фаъолият пеш бурдан наметавонанд. ҳамчун ҳуқуқшинос ҳамин қонуна вақте ки дар шабакаи иҷтимоӣ дидем, ҳуқуқдонони тоҷик зарурати таҳияи чунин қонунро зери сол мебаранд. Ранжет Ятимов, ҳуқуқдони соҳаи расонаӣ, ба ин назар аст ки қонуни ҷудогуна барои блогнависон зарур нест. ҳаст қонунҳое ки аллакай он чизе ки дар ҳамин қонун дар лоиҳаи қонун гӯем дурусттар мешавад, пешбинӣ шудаган аллакай такрор шуда истодааст. Ҳамин қонун ма бовар дорам дар таҷриба кор намекунад. боз як қонуне ки масалан мисол мо қонун қабул кардан 2016 дар масъалаи маълумоти шахсӣ, то ҳол ин маълумоти шахсия беиҷозат паҳн кардааст, паҳн карда истодаанд, яъне ки риоя накарданд. зимнан ҳеҷ гузориши расмие аз теъдоди дақиқи блогерон дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. Танҳо дар нишасти ахири Кумитаи Андоз Шамсулло Кабирзода, сардори сарраёсати маъмурикунонии Андоз хабар дод, ки дар ҳоли ҳозир 81 нафар блогери Андоз супоронда дар кишвар сабти ном шуданд, ки нисбат ба соли гузашта 49 нафар зиёд мебошад. барномаро идома медиҳем. дар миёни онҳое ки баъди сари қудрат баргаштани Толибон дар Афғонистон соли 2021 маҷбур шуданд кишварро тарк кунанд, нақошони зиёде буданд. Мариям Кавсарӣ ки орзу дошт расоми касбӣ шавад, дарк кард ки бо ҳукумати Толибон наметавонад орзуҳои худро амалӣ кунад. фирор аз Афғонистон ба Исломободи Покистон ва дигар саргузаштҳои Марияму хонаводаашро Садои Амрико гузориш кардааст ки онро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдими шумо мекунад. вақти августи соли 2021 Толибон дар Афғонистон сари қудрат баргаштанд, зиндагии хонаводаи Мариям Кавсарӣ ҳам якбора тағйир ёфт. хонандаи синфи 12 аз ҳаққи таҳсил маҳрум ва хонаводааш маҷбур шуд ба Исломобод биравад. ҷои гарму нақшаҳои зиндагии хонаводаи Кавсарӣ сарду тор шуд. افغانستان جایی نبود که با ما باشیم، به خاطر که اصلا ما هنر که رسامی که ما در افغانستان اگه کار میکنیم در وقت نمیشد، چون همه ایمی تال چیزایی که یاد گرفته بودم همش از یادم میره، به خاطر که طالبا بودن. خواهر مریم خدیجه کوثری هم رسام است. اون نقاشی را دوست می‌دارد و میگه تنها رسم کشی است که از اون در زندگی لذت میبرد. ما می‌خوایم عمیقا مقایسه خود را در روی قلم به کار بگیریم، چون که رنگ مثلا سبز، سرخ، اینا که تمامش انرژی مثبتی هستند. مشکلات مالی به مریم و چهار خواهر و برادرش امکان نمی‌دهد در مکتب‌های پاکستان تحصیل کنند. در اسلام آباد مکتبایشان بسیار زیاد قیمت است. من نمیتونم تعلیم دانش بخوانم وقتی که پیسه‌اش نداریم. ولی مریم میگوید وسایل رسم کشی هم گران میباشد. از هر آن چیزی که آرزو داشتیم کلان از امکانات ما دور هستند و با امید نیست که ما بتونیم رسیده، چون در وضعیتی هستیم که کلان فکر کرده نمیتونیم، چون وضعیت اقتصادی خیلی پایین است. سازمان ملل متحد حساب کرده است که بعد به دست طالبان گذشتن قدرت 600,000 شهروند افغانستان به پاکستان رفت و عائله کوثری هم مثل همه آنها حالا با آینده ناروشن روبرو هستند. بینندگان عزیز، با همین مطلب برنامه امروز رو خلاصه میکنیم. تشکر از یکایک شما که تا این دقیقه ما رو همراه بودید. خبرهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید از سامانه رادیوی آزادی ما و در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنا کلاسنیکی ما در اونجا صفحه داریم دسترس کنید. اگر خود شما شاهد حادثه شدید لطفاً ما رو در جریان گذارید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدارت.